Praise the Lord. Filifiliga faatalu fatu le nitai au, so for pelo Yesu Kiriso, lo tato wa ima lo tato faola, mo fai ai tato malaba ona tato toia uria mai le nei tai au fou malamata mo fie, ia ona o le wha mauni o le atua ia te tato, so ia le atua mo fai ai o le tato toi maua le nei avanoa i le nei tai au, o le agu te i le tato le tatalo, ia ona tato whaangulungo le whatasi mau i le afionga pa ia le atua, tato tatalo. Whaktaitele lo mātou tamā, ma walunga lava, ma silisili a te i mātou le ni avanoa, mātou te whaalongolongo ai, a o e whetalai mai a te i mātou, tu ina tu ai le saunu inga o lau au auna, a unoa uma oe e ne mawhai a use mea e tasi, ai whaafetailo mātou atua, ono lo nganga pa ia, o lo pea pea lea ma taiala, ma whesosoani, ia a o sauni mai le nei taini, whaamole, a whesosoani foi i lau whanau, o e o loo whaapeo na whaanongolongo i le nei tai au, le ngata ia te i mātou i la loifo le whaleo nei, ia mese foi to te leo nisi o mātou ainga o wō o le tino ke riso, o lo mawhai o na maua mai le nei whaasala launga, ia whaamanuia le atua i lona loto, i lona whaalongo, ia whaapea o na saunia pea, ma aia aina pea lona loto, i le upu a le atua, awa o le afionga a le atua, o lo ola, o lo matua ngā lue foi, o le mea le mātou te tali tonu ai, i le mana ma le mālosi o la upu, leo le mātou whaanongolongo, mātou sauni tama, i le amataina se i o le whaiwina, i a vi i a oe i mea malava mātou te whaia, i le nei aso māso malava, whamamia foi i Vaega malava le tino ke riso o lo ngā lulue i le tai au le nei, le i e whaamalosia pe le tino ke riso, i ona vaenga ese, pa mātou atu e fo'i ai le vi inga i ngā te oe, nei māsa umai o le whaavavau, e whaavavau lava, and all of God's children say, Amen. Praise the Lord. Ia, o le tai au le nei o te fia talatala noa i le tusi whaitau e Eperu, sumatasi, a lona whai upu e lua sumatolu, ia e whangata mai le whai poe luas fulma le iwa o tau nuu mai ai le whai tauina o le mata upu leo le Eperu sumatasi. So we have come to verses 23 to 29 of the book of Hebrews in the chapter 11. In the 11th chapter of this book, this is where we will be heading to next. So o le taiawa le nei o le vaenga mō mua o te fia whaongai nei whai poe luas sumatolu. E o i le whai koe luas furuma le lima. O le a tātou whaitawina mō mua le upo le atua. Ia o na tātou whaanongolongo lea i lea o au mai. So we're going to read together verses 23, 24, 25. But I want to look at the whole portion up to 29. And we'll finish that in the week ahead, Lord willing. Verses 23, 24, 25 reads, By faith Moses, when he was born, was hidden 3 months by his parents, because they saw he was a beautiful child, and they were not afraid of the king's command. By faith, Moses, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh's daughter. 25. Choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. Tato whaitau whaatasi mai le wha Samoa ia. Sa nāti ai Mose i mahasina e tolu, e ona a mātua. Ina ua whanau mai o ia. A wana lai loa o ia o le tama tino le lei. Na le fefefe fo i la ua i le poloa ina a le tupu. O le faatuatua na le mawhai ai Mose. Ina ua matua o ia. Ona ia taua o ia o le tama ale a whawhine o Farao. Ua Filifiliga ia anga le angaina o ia, tatasi matangata o le atua e le lei ai aua le ia te ia le fia i le amasala e vawe mawai. O le upu o te fia whaamamawhaina i le tai aule nei, o le upu le o le Filifiliga, ia po le isi upu wha Samoa e no whai foi o na tātou whaongaina, o lau whaiunga, po se whaiunga e te whaia. So the word that I want to underline today or underscore in the using of our
throughout our sermon this morning is the word your decision. The decisions that we make. O le lupu fo I lea Filifili. Tātou te ilorili, e whaongai tātou le upu lea I aso malawa o tātou o langa I mea te tele. E o lava I mea la iti. E whai ai au whai unga malau Filifiliga. So the word decision or decide or we use this every single day of our lives. Whether it be a very important decision, like buying a house, right down to decisions that we need to make every day. Unimportant decisions, like buying milk, okay, whether it's full trim milk or cream milk. So decisions are made every day. O Filifilinga, ma whai unga ale tangata, tātou te waia, o lo o whaia whai unga I le aso, ma le aso. O whai unga foi e ma whai ai o na iu ai le tangata I le manuia. O whai unga foi e ma whai ai o na iu le tangata I le malaya. So a tātou mawhau whau I le upu lea Filifili, po o lau whai unga, pe o I nāla e whia tataia nga I ai le tātou mata upu I le tai au le nei, e wina la I le tangata le nei o Mose. A tātou wa ai foi la I le Filifilinga, o te mi lava e te whaia e sau whai unga ma sau Filifilinga, o le whaopoponga whaatasi o au Filifilinga, e te iloa mai ai le fua o logo langa So when we look at the decisions that we make and their outcome, the sum of all those decisions and their outcomes gives us a sum of the quality of our lives. So whether it be great decisions or not so great decisions, but all of those decisions will all make up the sum of your life, what your life's outcome will be. E o lava le tātou wa ai le tusipa ia, o lo tātou wa ai e whai unga mea nei o Filifilinga, po le tuina mai le atua o le Filifilinga e whai. Whamai le whai unga le pole upo le atua I lona nuu o Israelu le Deuteronomium ta upo tolu se fulu, whai upo se fulu ma le iwa. Whamai le upo le atua o te wala au I le langi ma le lalolangi I le aso nei e whai mamoli mau iate o tou. Wa otu ina atu I o luma o le ola ma le oti. O le manuia ma le malaya. O le nei. Ia e Filifili I le ola. Ina ia ola ai oi a toa malau whanau. Le Filifili ma foi na tātou mata I tangata le nei o Yosua. I le whai unga o lona soifua ina ua uma o na taita ina le nuu I le nuu na fola ina. Na le tau te talatala noa I le nuu na fola ina. Ai whamai upo Yosua I ta koe lua se pulu ma le wha, whai upo se pulu ma le lima, whamai pea whai foi e leanga ia te o tou o na au auna ia Iova, I nā Filifili hia o tou I le aso nei. Po o ai tau te au auna I ai. Po o atua na au auna I ai o tou tamā, o e sai le lai tua le vai tafe, po o atua o sa amori, e o la tau le nuu o la tau ua o tou no nofo ai, a oha o nei, ma lou ainga, ma tau te au auna ia Iova. So lea o tātou talatana noa I le upu lea o le Filifilinga. Tātou mata fo ia Elia, o iai o ia I le teimi na whaapea o na osi ai Elia le taulanga, ai osi e au auna pa ala le la taulanga, po o ai lea tua moni. Whamai e le mua le tupu mtapo se fulu ma le valu, whai upu e lua se fulu ma le tasi, whamai upu a Elia, pe tau te whaale tonu I manatu e lua se ia awhea, a whai o Iova le atua ia o tou muli atu ia te ia, ai a whai o pa ala, ia o tou muli atu ia te ia, ai le tali mai le nuku ia te ia, I se upu. O le tāua o le, pe o le upu leo te whio mo moli atu I le tai ale nei, o le tāua po le whaatāua ina, o lau Filifilinga. Your decisions. So I was just reading some Old Testament scriptures to highlight this word or the word decisions. Back in Deuteronomy chapter 30 verse 19, we see the Lord speaking to his people, and the Lord says to his people, I call heaven and earth as witnesses today against you. He says that I have set before you life and death, blessing and cursing. The Lord says to them, therefore choose life,
that both you and your descendants may live. The decisions of someone that needs to be made are the people of God in this instance. Joshua challenges the people at the same time as well. In Joshua chapter 24, verse 15, Joshua says to the people, and he says, "And if it seems evil to you to serve the Lord, choose for yourselves this day whom you will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the river, or the gods of the Amorites in whose land that you dwell." But Joshua says, "But as for me and my house, we will serve the Lord." So we're highlighting here the decisions are. Ai foi pa tatou mata I tangata I o tatou talatala noa I nei le Eperu sumata sia. A tatou wa ai le o lango a Eperu, e Noka, Noa, Abraham, Isaako, Yakopo, Josefa, o tangata umane na tatou wa ai sa faatau nuina ratou Filifiliga I le faatuatua. Na faatau nuina ratou faaiunga I le faatuatua ina ia au auna I le atua. E ui lava na whaai upe whaia Filifiliga ale lalolangi mo I latou lava. Ai na tatou wa ai au auna nei ma ta mao le nua le atua na latou whaia latou whaai unga e tusa ma le whaatuatua I le atua. That when we look at the people that we've been talking through in the book of, or the chapter 11 at this time, we've gone through Abel, Enoch, Noah, Abraham, Isaac, Jacob, Joseph. All of these individuals, we've now understood that they made a decision of faith. Praise God. So we now arrive at this man, Moses. And Moses, we see in his whole life, the decisions that he made with regards to faith. O ila tatu te mata I le olanga, o le tangata le nei, o Mose, manatua, o le tusi le nei, o le tusi e tangata e Eperu. So o le tangata la le nei o Mose, o le tangata bito sili o na maua lunga I le manatu, o le tangata Israelu, aisea, o le tangata na tuua tuai e le atua le tula fono Israelu. O le tangata sa whaapea na tuinatu iai sauninga, ma le whaatinonga o le o mai pe po le whaalatalata o le nua le atua I le atua. Ai o lava le tangata le ni o Mose, o lo au mai ai I le soifua o Mose, o le tangata e sawi le atua, na te sawi le atua I le whaatuatua. E le o ngā koenga. So when we look at this book, this chapter 11, we see that the chapter 11, remember, this book is written to the Jews. And as he's writing this time around Moses, the Jewish people are reading and saying, man, Moses? Because Moses is who the law was given. God had given him the law. God had given him everything with regards to the feasts and sacrifice. But what we see here, that even in Moses, the great leader of Israel, there was seen a life of faith. Why? Because everything with regards to God's way is done through faith. So the author is trying to drive home the point, and now he's using the life of Moses, that it's not by works, Jewish people. It is by faith. Even your great leader Moses was a man of faith. So, o ila tatou te matamatai, I le soifua o le tangata le ni, o Mose, ia ma le Filifiliga, mana whai unga. E tonu lani manatu o te fia au mai e le tai au le ni, whaua wina I manatu muli le vai aso lea o le aanga fuanei. A le manatu mua e mau e whai koe lua se fulu ma le tonu. Whamai le whai tauina o le faatuatua sa nāti ai e Mose, o I sa nāti ai Mose I māsina e tolu. E ona mātua, ina ua whānau mai o ia, a wana lai loa o ia o le tama tino le lei, na le whewhewhe fo I la ua, I le poloa inga a le tupu. Verse 23 is where we would like to start today, with a heading looking at decisions of faith. And in this first verse, we look at the fact that faith accepts God's plans. Le manatu mua o le tai aole nei, o te whiatala noa I le whaatuatua, e mawhai ai o na taria le polo kalamea le atua I le o langa o le tangata. O le whaataita inga la le au mai le whai upule e lua suma tolu,
e a mata mai le Filifiliga po le faaiʻuga I mātua o Mose. Amen. So the decisions in the life of Moses actually begins with his parents. And that's what we see in verse 23. By faith, Moses, when he was born, was hidden 3 months by his parents. Ina ia malama po le ale mafuaaga sa faapena na tiai mātua e mātua o Mose le tangata le nei o Mose. E maua le tala I le e soto. E soto alo le mtaupu e lua ma le mtaupu, mua ma le mtaupu e lua. Tātou te mawai le tūlanga ua o I le lua le atua. Ma vai le o tio Iosefa. Ma vai fo'i le farao po le tupu ai kupito na alofa ia Iosefa. Ma ua faatupu te leina le nuu o Israel I totonu o ai kupito. Manatua, fa se lautau sanga sa faapea o na nonofo ai le nuu tangata o le nuu o le atua po le whanaua ia popo. I tuaina se fuluma le lua I totonu ai kupito. Ina ua labea ina e Iosefa. Mai leonge sa iai I kanana. So lele manatua tātou le tala. If we look at the story with regards to the birth of Moses is found in Exodus chapter 1 and chapter 2. We see here the context in which Moses was born. So remember, when Joseph was second in charge of the whole of the region, he brought his father Jacob and his 12 brothers and their families to Egypt. Remember, because of the great, there was great famine in the land. So when Joseph brought them, the Pharaoh agreed, yes, Israel will stay in the part of the land. And so the people of the Lord remained in Egypt. But what we see here is that the Pharaoh that loved Joseph passed away. Joseph passed away. We now know from last week, Joseph said, if you go to the promised land as God promised you, take my bones. So we see here that in this story, in Exodus, in the birth of Moses, the Pharaoh that loved Joseph had passed away. A new Pharaoh has come. We now see that in Exodus chapter 1 verse 10, we see that this Pharaoh is worried that Egypt is growing at a fast pace. So he decides to put a new law in place. This new law is where we see the birth of Moses. O le tula fono foula na faatuina ele farao lea. Ina ua tuina atu le whaato nunga I e whaato sanga I whawhine Eperu. A whanau mai se tamatani, ia whasiotia le tamatani. Ia e whanau mai se tamatini, ia e whaaona le tamatini. O le ale ata lea, o le ata o le tupu ina ia whaatau nula na whaasawa, ina ia awane I ola pea le malosi ango le nungo le atua. O le vaitaimi la lea na whanau mai e le tangata le ni, o Mose, I totonu o ai kupito. So we see here that in the birth of Moses, when the midwives would go to the Hebrew women and help them give birth, the new law was that they were charged by Pharaoh that when a woman gives birth and it's a son, they must kill the son. But if it's a baby girl, they save the baby girl. Why? They did not want Israel to grow into a mighty people because they were starting to grow in power. So that's the context in which Moses was born. Moses was born under the harsh hand of the government on the people of Israel inside the country of Egypt. So o ila, o lo tatou babaia, I le taimi na whanau mai aia Mose. Sa whanau mai Mose I le mai ama le toa sao le tupu ai kupito, I tangata Israel. So mo mai le lai tau mana tua tatou. O le tala lane na, e mau e tua I le e soto alo na mtaupu mua, ma le mataupu e lua I le taimi na whanau mai ai ia Mose. E whamai le whai upo le tātou tusi whai tau le tai aure nei. Whamai o le faatuatua sa nātia ai Mose I māsina e tolu e ona mātua. O ila o te whia au mai ai o le faatuatua I le oranga tangata le nei o Mose na amata mai ona waaia I le faatuatua o ona mātua. Whamai le whai unga whai poe lua suma tonu le tātou whai tau tai aure nei na le whewhewhe fo I la ua I le poloa inga a le tupu. O le ale winga o le whewhe lea I le poloa inga le tupu. O le faatuatua. O le faatuatua na la whaatino ai mea umalava ina ia whaapea o na talia I la ua le polo kalame a le atua.
Pea tatou wa ai le soifua o tangata le nei o Mose a. O lo iai le ngaluenga mta apoe fitu. Se soifua tu si whamon mole ngaluenga alo mta apoe fitu. I le ngaluenga alo mta apoe fitu. O lo iai le launga le tangata le nei o sete whano. I le uruai e kalesia, o lo iai upu o le nei launga matautia. Ai whamai le moli maua sete whano e winga ya Mose a. Se whaitau me whaipua lua se fulu. In Acts chapter 7 verse 20 we see Stephen in his great sermon of Acts chapter 7, he mentions Moses in his sermon. Se whaitau whatasi mai whamon mole ia. Ona po ia na whana wai Mose. Ua maheu le tino relei. E tolu masina foi o tau sia ai o ia I le ainga ronu tamau. In verse 20 it reads, Stephen says about Moses, at this time Moses was born and was well-pleasing to God. Even at his birth, Moses was well-pleasing to God. So in some shape or form, the parents had faith that this baby that was born under the harsh law of Egypt was supposed to be for the Lord. There was something about Moses that the parents knew. That's faith. They accepted God's plan for this baby. Le whamai e whaperitania, whamai o le whanau mai o tangata lene, whamai le whai Samoa, wa ma eu le tino le lei. Ai o iai upu o le tusipa ia whapalangi, o le whanau mai o le tangata lene, whamai na fia iai le atua. So lono winga, o le faatuatua, nei loa e mātua o Mose, e iai se mea I le olanga o le tangata lene, ma le la faatuatua ina ia whaapea o na whaatino ai whaatinonga ia tātou te mata I le tai au le nei. And it says in verse 20, and he was brought up in his father's house for 3 months. So by faith, this couple accepted God's plan for Moses' life. The couple's name is Amram from the house of Levi. So what's Levi? And Levi are the priests. So Moses comes from a priestly lineage. Him and his brother Aaron. Remember Aaron? So o tangata le nei o Mose, ono le lingono na tama, e maua ona mātua e le soto ana ta apu e ono. Whaipua lua spuruna e maua ia le ingoa o mātua o tangata le nei o Mose ia maarona. O le Salevi, o le ingono na tama o Amaramo, ma le ingono na tina o Yokapeta. So his parents' names were Amram and Jochebed. And we find the parents of Moses and Aaron and Miriam, those siblings, Exodus chapter 6, verse 20. Ai a tatou wa ai I whai unga po Filifiliga a le tamama le tina lea, whamaile e soto e lua alona mpaipu e tolu. O le whati nonga le tate wa ai e I, whamai o le faatuatua na talia e le porkalamia le atua, whamai na ave le tama, whamai inu o mawai masina e tolu, whamai le whaipu e tolu le e soto mtapu e lua, whamai ona ia ave le moi o le ato kome, na ia puluti ai le pulu e Mary, ma le pulu sāwheta, na ia tuu I ai le tama, o na tuu wina I le wau utu, I le au vai o le vai tafe, o ngai o inga o le a faatuatua. E le iloa I Yokapeta, le iloa Amaramo pe sao Mose I le vai, e le iloa po waina te lawe ina Mose, a o le la loto atua, o le a lawe me tupu ia Mose, ua ia a ao le atua le tangata le nei. That when we read back in Exodus chapter 2 verse 3, the actions that these parents took, because it says there in verse 3 of chapter 2 of Exodus, it says, but when she could no longer hide him, or no longer hide Moses, she took an ark of bulrushes for him, daubed it with asphalt and pitch, put the child in it, and laid it in reeds by the river's bank. Jochebed, Moses' mother, had no idea whether Moses would last that trip down the river. But she had absolute faith that God's plan was in motion. That whatever God's plan was for this baby that they were trying to save, that her and Amram would save because of God's purpose, and doing it against the will of the government. So we see that the government of Egypt, they had an edict out, they would kill all the male-born babies to the Hebrew women. But Jochebed and Amram decided to save the baby's life. Praise the Lord. Amen.
O I foi la, tau te baba ai le e soto nam ta koe iwa, whamai na maua le awa tato I lore tala a, whamai ua maua le awa fine o wharau, ina ua watu le awa fine o wharau, a me whaapea ona ta ele I le vai, ma ua ai atu ana au auna, ma ua ia lato I loa le tama o Mose a, o lo o peo mai lungo le vai a, whaapea atu lea o le awa fine o wharau, ia e abe le nei tama, ma tausi iai, ma o lo fai le tala lea a le awa fine o wharau, I le tina o Mose a. Mana tua, ina ua ami ele awhawhine o le tupu, po le awhawhine o wharau le tangata le nei o Mose. Sa iei ma le tuawhine o Mose o Miriama. Ona ami le o Miriama o le tina e Eperu e sau e tausi le tama, o le tina lava o Mose a. Aia baba ai le ngai oi mai o le atua ina ia lavea ina le tangata le nei o Mose. Tato te baba ai le faatuatua o ai. Faatuatua o Amarama. So when we look at the in chapter 2, it says that when Pharaoh's daughter, after we know that story, when Miriam, then Miriam suggested to Pharaoh's daughter, oh, there's a Hebrew woman that can come and be, the babysitter. And in verse 9, Pharaoh's daughter says to Jochebed, which is Moses' mother, and says to her, take this child away and nurse him for me, and I will give you wages. So the woman took the child and nursed him. What we see here is that through the faith of the mother and father, Moses' life was spared, but the mother also becomes the carer for Moses. Tato te wa ai fo ila I le mata upule mua. I le manatu mua o le tai au le nei. O le faatuatua na filifili ai mātua, ina ia whaapeo na la vea ina le tangata le nei o Mose au iei o ia, au pepe o ia, ai ilo la faatuatua na la vea ina ai Mose a. Ai ua whaapea foi o na vea le la vea ina o Mose, wa iei mane ava noa le tina, e tausi ai le o langa o Mose. A tātou wa ai la I le soifua o le tangata le nei o Mose, e ui na ola I fototono le ai ngā tupu e kupito, a o lona tina lava sa whaapea o na tausia o ia. Lona winga, sa iei le avanoa, e a o aui nai Mose ia lau le atua. Mana tua fo il mele tātou tātou noe vai aso le te ani, ma tua ina ia tu watu pea le polo inga, le folofolanga le atua. Lona winga, a ola I fo Mose te tono le ai ngā tupu, o ia le tama le awhine wharau, ai a o awina pe e ia e lona tina, I folofolanga le atua, e whatatau I tangata o le nuu le atua. Now when we see in this story, that Jochebed becomes his nanny or his babysitter to bring him up in the ways inside the palace or inside Pharaoh's home, bringing him up as the son of the Pharaoh's daughter, bring him up in the ways of Egypt, but at the same time, God's sovereign plan was that the mother would be able to speak into Moses' life as well. E whape whiona tātou I loa, tātou te toi maua le tala I le launga a sete whanu. Ona, whai mai le launga a sete whanu, whai upuna e lua suma tolu, e o le lua suma lima. A maulo tu sito e whai tau mai ai whamon mole, lua suma tolu ma lua suma lima o le launga a sete whanu. Ia, uo I le ona manatu ai lea o ia, e asi atu I ona uso o le whanama Israel. Wa iloa atu fo I ia o le tasi wa amana haina. Wana feso soani iai, matawa I atu I lona anga le haina. Mafasi I le ai kupito. Fate ia e iloa e ona uso, e whaola le atua I atu I latu, lona lina. A ua le iloa e latu. Pai puna e whaanga me se te whanu a. Mana tua le tala no se te whanu e winga ia Mose ma le lawe ina I le atua le nua le atua. Ai wha mei ana upu e whaatatau I le tangata le ni o Mose. Ina ua a toa le whanga fulu ona tausanga. Ona manatu ai le o Mose e asi I ona uso. Le alo winga le manatu, filifili a. Filifili. Wha mei la ia, wailoa tu fo ia, mana tua le tala, wha mei wailoa e ia o le tasi wanga le angaina. Le tasi lava o tangata Eperu a. Ona fiso soani ai lea, mai wa fasi le kupito. E wha mei na whai pue lua suma lima, wha te ia e iloa e ona uso, e wha aola e le atua ia I lātou. I lona lima, a ua le iloa e I lātou.
Lona winga, na ola ae ia Mose I totonu. Man tu e fastful tau sanga na ola I Mose I totonu le ai ngā tupu a. O le fastful fo I leo tau sanga, a tonu na tala noa I lona tina ia te ia, e winga I lona tangata Eperu a. E ui lava, o ola I fo ia, o ia o le alo, o le tupu a. O ia o le tama le afafine a le tupu. Ai o lo fafanga pe e lona tina, lei o oe o le Eperu a. O oe o le tangata Eperu, e iai le aso e la vea ina I tātou e le atua. A tonu a oe a. A tonu e wha ngā oe le atua. Ai wha mai whai koe lusu ma lima ngā luenga, wha mai whāte ia, e loe o na uso, e wha aola le atua ia te I lātou. Ai I lona lima, a ua le loa e I lātou. Lona winga, o lai loa e Mose, e iai le nu e fola ina, e iai le te mea la vea inai tangata Eperu e le atua, ai le loa e tangata Israel e lua. So when we look at Acts verses 23 to 25, we see the faith of the parents instilled in Moses, because when we read these verses, Stephen says these words with regards to Moses. Now when he was 40 years old, it came into his heart to visit his brethren. What does that look like? That's a decision. It came into his heart to go visit his brethren. Where are his brethren? He's in the palace. His brethren are slaves of Pharaoh. So he decides in his heart to go visit his brethren, the children of Israel. 24. And seeing one of them suffer wrong, we hear the story, right? He defended and avenged him who was oppressed and struck down the Egyptian. Now here's the key in verse 25 of the faith of his parents or his mother. 25. For he supposed that his brethren would have understood that God would deliver them by his hand, but they did not understand. And I just wanted to highlight that line because Moses knew that there will be a salvation from the Lord. And Moses growing up in the house of Pharaoh, similar to Joseph, knowing that maybe it was him that the Lord would use to save Egypt. And it says there in 25, suppose that his brethren would have understood that God would deliver them by his hand, but they did not understand. The reason why I brought that up is because we now know that there was a big role. And I imagine that there was a role of the mother continually instilling in Moses, and Moses decides in his heart. So, o I la tātou te wae o le Filifiliga, o le faatuatua, e mawhai ai o na talia e le tangata, le polo kalame, a le atua. Uso matua whawhini, o lau Filifiliga, e mawhai ai o na e whape atu, o te talia lava le atua, le polo kalame mo lo uolanga. O le a lava le awala e whaahui ei tātou e le atua, ai a tātou mawhauwhau I mātua, I mātua o Mose, sa whapea o na whaatuatua I la ua I le atua. E le iloa po le ale awala e la vea ina ai, ai nao le la vea I a whaine ngai luenga po le ngai oinga I la vea ina ai, le tama lea E le iloa pe ola I fo Mose, ma nao Mose e alu le o langa o tangata ai kupito, ai na o ao pe yoka betala na tama e tusa ma le poloa inga, e la vea ina le nuo le atua I se aso. Praise the Lord. That when we look at faith that accepts God's plans, that when we read today's verse with regards to Moses' parents, and it says by faith, Moses when he was born was hidden 3 months by his parents. That's great faith. That they would hide their son. And then right at the end it says they were not afraid of the king's command. So when we look at all of their actions, they had absolute faith in God's plan for Moses' life. Amen? O le manatu lona lua, e maua I le whai upu lona lua na whai tauina le tātou tusi whai tau. Whamai whai puna e lua sumo wha, o le whaatuatua na le mawhai ai Mose, ina ua matua o ia, o na taua o ia, o le tama a le awhawhine o Wharau. E le ngata o le whaatuatua na Filifili ai mātua o Mose, ai tātou te wa aia I le manatu lona lua I le tai au le nei, o le whaatuatua, na te ena I le tofi o le ainga tupu e Mose o le ala o te fia au mai e le manatu lona lua o le whaatuatua e mawhai e o na te ena tofi a le nalolanu a tatou mata nei I le soifuanga le o Mose a tatou mata fast furu tau sanga
o ola ai to tono ai ngā tupu. Fast fulu tau sanga na iei loai o ia o le tama a le awhawhine o wharau. A tonu e fast fulu fo i tau sanga na iei loai e iei lana tau whinga po lana vaenga I to tono le ai ngā tupu. If we look at the life of Moses, you know, it says there in Acts 2, again, Acts 7 verse 20, verse 20. When we look at the way that he was brought up, it says that, but when he was sent out, Pharaoh's daughter took him away. And Moses, verse 22 of Acts 7 says, Moses was learned in all the wisdom of the Egyptians and was mighty in words and deeds. Pea tatou ba'awa ailena wengai fitu nā whai koe lua suma lua. Whamaile e whamatala ino tangata le nei o Mose I lona tupu wae I to tonu o le noo ai kupito. Whamai nā aoa au ina fo'i Mose I le poto uma lava I ai kupito. Ua mā losi I ana upu. Ma ana mea na whaia. Whai koe lua suma le lua. O ila, tātou te mata ai. O le towhinga o tangata le nei o Mose. O le matua e maua lunga lana towhinga sa whapea ona iei to tonu o ai kupito. So Moses, he was a man of position. But the second part that I want to talk about today is that Moses, we see here, faith that rejects the world's prestige. Or faith that rejects the world's status. Because when we see the life of Moses, Stephen talks about in verse 22 of Acts chapter 7 that Moses was learned in all the wisdom of Egyptians and was mighty in words and deeds. Therefore, he was a man of status. He was a man of status inside Egypt. Not only was he a prince, he was in the courts of Pharaoh. He was a learned man, so he was a great man. He was a great man in the standards of Egypt. Sa atatu wa'ai le langa tangata le ni. O le tangata sa iei le tamau aina. O le tangata sa iei le manuali. O le tangata na iei le towhinga whaapea o ia o le tama le awhawhine o Wharau. Lona winga, o ia o le tangata I to tongo le ai ngā tupu. E le mamaona na towhinga, ma le tupu, ma le tupu po Wharau. Ai ui I lea towhinga, whamai le whaitau na tatou whaitau inga le tai au le nei, whamai o le faatuatua na le mawhai ai Mose ina ua matua o ia o na taua o ia o le tama a le awhawhine a Wharau. Maua mai le manatu I le tai au le nei, o le faatuatua na le mawhai ai e Mose ina ua matua o ia o na taua o ia o le tama a le awhawhine a Wharau. Le ale whai unga lo whai. Ua whai le whai unga a Mose. Ina ua atoa le whasfuru tau sanga. Ina ua atoa lana matua. Ina ua matua. Whai lana whai unga. E le ma whai ona taua whaatasi o ia I tō whinga a ikupitu. Praise the Lord. That when we look at verse 25 today, it says, by faith Moses, when he became of age, at the age of 40, even though he grew up in the palace, he grew up in Pharaoh's courts, he grew up literally as a prince in a royal family, he grew up with all the prestige, he grew up with all the status, he grew up with all the wealth. But what we see here, verse 24, when he became of age, refused to be called the son of Pharaoh. What does refuse mean? He has made a decision. A decision of faith that he would not follow the prestige of Egypt. O le ata no te whia au mai I mō tātou. Ona la, o le mai taimi le nei, I le lalulangi o lo tātou iei. I le amana ia ina o le tangata I le lalulangi le nei. O tō whinga le tangata, e fuafua ngai au tusi pasi. E fuafua ngai le tele o tupe. E fuafua ngai le tamau a inga o lo ia te oi. O tō whinga o lalulangi e wa aipe po oio se tangata o le mālo, po oio se tangata whaipule. Po le ale maualuma o lo wata mai le nā o lo iai. Peo I nā e whaavai iai, tō whinga a le lalulangi. That when we look at the world, when we look at prestige according to the world system, it's all about wealth.
It's all about how much money you have. It's all about fame. It's all about popularity. It's about riches. It's all about the qualifications that you have and the letters beside your name. It's all about a famous name. It's all about whether or not you hold a governmental position that is of high status and high esteem. That's what the world wants. That's what the world looks for. They look for that world prestige. That's tato mana tu natula. O tō whinga le lalolangi, e whaia nga iai, vaenga ia. Ai whamaile mua le ioane alona mta koe lua. Mua le ioane alona mta koe lua. Whai upa soma le lima, whamai ele upua le atua. Aua tau te mana nao i le lalolangi. Po mea o iai i le lalolangi. Pea whaia manao se tasi i le lalolangi. E le o ia te ia le alofa i le tamaa. Whamai whai upa soma le fitu. O le amawai atu fo i le lalolangi a toa malona tu ina nau. A o le whai le whina ngalo le atua. E tū mau lea e whaamawau. O mea le lalolangi. E leo le mea le e a ngai ai le o langa man soifua o le tangata tani tonu. Le tangata faatuatua e mawhai ai e le tangata faatuatua o na te ena. Mea i o lo a ngai mai le lalolangi. Whamai le lalolangi. O le mawalunga o le tangata. O le tele o tupe. O le ingoa o tō ainga. O le matai o tō ainga. O mea umalamana e sa ili e tō whinga le lalolangi. E whamai le whionga le atua, aua tō te mana nao I le lalolangi. Praise the Lord. And when we look at the world and its prestige and its status, and the way that the system, and satanic system, that it would only provide riches and fame and fortune. Prestige, that's the meaning of the word prestige. But 1 John chapter 2 verse 15, we read there, and John encourages the brethren, do not love the world or the things in the world. If anyone loves the world, the love of the Father is not in him. Verse 17, and the world is passing away, and the lust of it. But he who does the will of God abides forever. That's what Moses was going for. By faith, he decided that he would not follow the world of the Egyptians. By faith, he decided that he would lay that aside. 40 years, 40 years of his life was all under the Egyptian way of life. The riches, the fame, the fortune. But Moses decides, praise the Lord. And it says there in verse 24, he refused. That's a strong word. Pea tato mata le upuna lusuma lima, whamai lusuma whamai ina umatua o ia, ona ta ua o ia, o le tama a le awhawhine a wharau. Whamai whasa moa na le mawhai ia Mose o le Filifiliga. O le Filifiliga na te ena le tofi o le larolangi. O lo iai le mānaia ia o le ata whata I tai mō tātou. Lo mai le soifua o tangata le nei o Ioane le papatiso. A tātou baba ai le soifua o tangata le nei o Ioane. Ona, o Ioane le papatiso o ia o le perofeta muli lava le o le whenenga tuwai. Ai o ia foi o le teo te wala ia Yesu Keriso. A tātou mana tunatu I lana tō whinga. O le tā ua ia le tangata le nei o Ioane. Ona, o I le soifua o le tangata le nei o Ioane. Na tātou va ai o ia lea e a vea ma leo po le teo wala I le whaola. Ai whamai ia upo Ioane mō mōwhai po e lua suma fitu. Whamai upo le tangata le nei. O ia lea o muli mai, e siri lava o ia ia te ao. O te le ao ngā o na tatalaina, le nonoa, o lona se e vai. Tangata whamai o ia e ao ina tupu pea whamai ia upo Ioane Baptisto e whatatau ia Yesu. E ao ina tupu pea o ia, ao, e ao ina tauwau ina ititi o ao. Le tangata ele manao I tō whinga ale lalolangi. O mai e tangata Phariseo, lo lofi mai e tangata ina I pesili po ia, po oia e al Mesia. E whamai le ai, e le o ao. Ai lo muli mai, le e o ina no se vai, e le mawhai ona o tatalaina, le loto lea o le tangata faatuatua. Praise the Lord.
that when we look at the life of John the Baptist, here's an example of a life who didn't want the prestige. But yet he was the final Old Testament prophet. He was the one he was the forerunner of the Messiah's work here on earth. And yet when we read in verse 27, when asked whether or not he is the Christ, whether or not he was the Messiah, and he says, "It is he who is coming after me, is preferred before me, whose sandal strap I am not worthy to loose." That when we look at John the Baptist, it's the life of someone that is not about status. It's not about the fame and fortune. He was about pointing everybody. He was a signpost. He was a signpost to who? To Jesus Christ. Well, manatu muli o te fia au mai ia. Well, manatu muli whaapea. E le ngata na te ena o le faatuatua na mawhai ai, o na whai le whai unga Mose e te ena i tō whinga le rarurani. Ai le nosu mai lima, na te whai ai fo i le Filifiliga, na te ena i mea whaafia a le rarurani. Ngai whamai whai puna nosu mai lima, ua Filifiliga e ia, i anga le anga ina o ia whaatasi matangata o le atua e le leia. Ai aua le ia te ia le fia i le anga sala e vave mavai. When we look at the final point for this morning, faith not only rejects the world's prestige, but faith also rejects the world's pleasures. Because when we read in verse 25, it says about Moses, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. Manatu la muli le tai au le ni, a tatou mata le whai upu lea. Whamai le laina lai nā oro o iai, whamai ai aua le ia te ia le fia i le anga sala e vave mawai. O le anga sala o le awala whaingo fia lea i le tangata. O le whatau no wino le anga sala e whaingo fia. Aisea, ono ro whaamalia i nā i le loto ma le tuina nau o le tangata. A tatou vavai le anga sala, o le le umi lava se taini a tatou va'ava'ai fo'i le olanga o le tangata lea na te whaataunuina le anga sala. Ona, o le tangata lea, e le o whaataunuina le tangata le nei le finangalo o le atua. Aia, o le tangata o whai le anga sala, na te whaataunuina le manaonga o satani. O le ata lea, o le tangata o whai le anga sala, o le ata e whaafea ngai ma le tangata na te whaia le ami o tonu ma le finangalo o le atua. O le ala o te fiatala noai, ona, o le whai unga na whaatino ai e Mose, na o lo tātou mata ai, na te enai e Mose, le mea whaafia a le larolani. Aisea, a tātou wawa ai le o langa ato o Mose, o te tonu ai kupito, le ale no ai kupito, o le larolani. O le anga sala. A tātou wawa ai I mea lava I te tonu ai kupito, I ona whaafiafianga, I ona wina ese, o le oloa, o le tele, o le oa, o vaenga lava ia. Sei ai le olanga o Mose. Na lea whamai upu le luasuma lima, whamai ua filifili e ia, whamai e ala na Filifiliga, whamai e aua le ia te ia le fia, I le anga sala e vave mawai a. O le vai taimi le nei, o le tele I o le fia o le tangata I le anga sala. Pei ona o whape atu. Ona, o le anga sala, e whaingo fia Ona e leo iai le tangata e manatu I le anga sala, le fina ngalo o le atua. That when we look at verse 25, and I want to just to highlight this point, because faith, what we see here is that Moses rejects not just the prestige of Egypt and everything that he ought to have as a prince of Pharaoh. But in verse 25 it says that he chose to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. And Egypt was the midst of sin. So when we look at his whole life in Egypt, the whole city, the whole country of Egypt was around sin. Was a whole life of sin. That when we look at a life of sin is opposite to a life of God. A life of sin is obedience to Satan. It's not obedience to God.
And what he was saying here, that he would choose rather to suffer with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin. A tato mata le Jeremia no tapo spulma le lua. Fa upo mua fa mai le upu le na le profeta. Fa mai yo vai a mi o tonui. Pe a ofina watu ia te oe. Tau ina o tau tala atu ia te oe i au whamasinonga. Se a le mea ua manui ai le ala o tangata a mio leanga. O sama le mu i la tau uma o e matua wha ole a. O le o langa o le tangata anga sala e fo o ringa mai e manuia a. A tato wa vai nei i le toa tere o tangata la tau te whaia le a mio leanga. La tau te whaia le anga sala. E fo o ringa mai e manuia mea uma la tau te whaia a. E fo o ringa mai e o e tere la tau oa, tere la tau tupe, e marolosi. E to tere le ta mau aina. Ai a whaia la tau te leo si tai ma muli i alo le atua, o loo iai bea i la tau i le anga sala. Ma ua anga i mai le whamasinonga. Whapewhiona tatu i loa. Whamele Roma ono nam tau poe lua. Whai poe lima se o le whai poe ono. Whamele na whai tawina. Ai peitai o lo loto maa ma le sala mo. E te whaaputu ai ea mo oe le toa sā i le aso o le toa sā. Ma le whaalinga o le whaasala tonu a le atua. O le na te tuuina atu le tau i taitasi i tangata. E tusa maala tau ngaluenga. Pea le mea le ngalo le tangata o lo whaia le anga sala. Le unga o lo anga i mai. O lo anga i mai le toa sā a le atua. O lo anga i mai le whaamasinonga a mi o tonu a le atua. Le wha mai e whaipuna i lima a. O le aso le toa sā, ma le whaalinga o le whaasala tonu a le atua. O le vaenga le na, o lo ngano i le tangata, o lo whaia le anga sala, o lo anga i mai le whaamasinonga. That when we look at Romans 2, because when we see sin all around us, and sinners are, in Jeremiah in chapter 12 verse 1, the prophet says to the Lord, why does the way of the wicked prosper? Why are those happy who deal so treacherously? Jeremiah sees that there is sin across the land. And he's asking these questions. But yet, people who live in sin forget that judgment is on its way. Romans 2, verse 5 and 6 explains, but in accordance with your hardness and your impenitent heart, you are treasuring up for yourself wrath in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God, who will render to each one according to his deed. Yes, sin may look like it's prospering all around us. But what we need to remember, and what those people need to remember who commit sin, is that judgment is on its way. It says there in verse 5 of Romans chapter 2, because the wrath in the day of wrath and revelation of the righteous judgment of God. That's what's on its way. Ai whamai ne whaitaule na tato whaitawina le tai aule ni. Whamai upu a Mose, mai upu e whatatawi a Mose, ua Filifiliga e ia e anga le anga ina o ia, whaatasi matangata o le atua e le lei ai, ai aua le ia te ia le fia i le anga sala e wawe mawai. O le anga sala e wawe au na uma, tusa e whaamalia ina le tuina nau o le tangata, ai e mawai a. E le pio le tangata na te Filifili e whaatau nuu le fina ngalo le atua. Ai manei o le upu le whaatatawi a Mose, o na whamai le upu lo whaatatawi a Mose, o le ala na Filifilinga, whamai o lana Filifilinga, ina ianga le anga ina o ia, whaatasi matangata o le atua e le leiai. O le olanga Gerisiano, e whainga tā. E le whainga o fi. Na le whamai le upu e whaatatawi a Mose, whamai na Filifili, e anga le anga ina whaatasi matangata o le atua e le leiai. E le manatu ia Mose i le whainga o fie o le olanga e mawhaiwa na olai i to tono ai kopito. Ai na whaila na whaiunga ina ia Filifili, ina ia anga le anga ina whaatasi o ia ma tangata o le atua e le leiai. O le soifua o le tangata whaatuatua e whaingata. Nei e manatu e whainga o fie. Leai. A e sau i le atua,
O leo langa o tangata au auna i lea tua, ma faatuatua i lea tua, o leo langa e whaingata a. O ia whai e leo whai unga. O ia ma whai e ona i loa i le tangata faatuatua, po le le faatuatua a. That when we read in verse 25 and it says, choosing rather to suffer affliction with the people of God than to enjoy the passing pleasures of sin, Moses chose to suffer with the people of God. Faith rejects the world's pleasures. O le faatuatua ma whai ei, ona te ena mea whaafiafia ale lalurani. Aisea, o le angasala e vave mawai. Aina Filifiliga Mose, ina ia whaapea ona anga le angaina whaatasi o ia matangata o le atua. Moses decided, he made a decision that he would rather suffer affliction with the people of God. In 1 Peter chapter 4, verse 12 and 13, it reads, Beloved, do not think it strange concerning the fiery trial which is to try you, as though some strange thing happened to you. But rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings, that when his glory is revealed, you may also be glad with exceeding joy. Praise God that the Christian and the believers suffer because Christ suffered for us. Praise God. It says there, do not think it strange concerning the fiery trial. Peter is talking to the beloved. Peter is talking to the believers. And they were facing trial. Brothers and sisters, we will face trial. We will suffer for the name of Jesus Christ. But it says there, rejoice to the extent that you partake of Christ's sufferings. Ile angalanga ina leo Mose, pio le atsalea mo tatou. E angalanga ina fo I tatou. Mai a upo Yesu, a whai ino mai le lalorangi a te au. E ino fo I ate o tō. O leo langa ma tangata, o leo langa o tangata Kirisiano, o leo langa e tingaina. E whainga tālo sa valinga. Lera whai mai ele mo Eperu, tā koe whawhai po skuma le lua e o I le skuma le wha. Wha mai le wha maalosi a apostolo, le au pere, aua to te ofo I le tofo tofonga pei o le afi. Ua o ia te oto, e whai ma tofo tofonga ia te oto. Pei sea I o se mea fo ua o ia te oto. Ai wha a pei o na tofu sia o oto wha atasi I ti ngā o Keriso. Ia oto oli ai. Ina ia fia oto. Male oli tele. Pea wha ia mai lona mabata. Suma wha. A whai e pule angaina oto ona o le suwafa o Keriso. Amu ia oto. A wā o loo tu mau ia te oto. Le nganga mamalu o le atua. O loo whai o ia e ilato. A ua I ia e oto. Praise the Lord. O leo langa o le tangata whaatuatua. O leo langa tingaina. Ai amu ia oto. Amu ia o e usumatua whawhine. Tolu vaina ina tato mata I le tai au le nei. O le whaatuatua e mawhai o na talia le polokalame a le atua I lo soifua. Praise the Lord. That when we look at faith, faith accepts God's plans. And we look at the life of Jochebed and Amaron. Matua Mose. 2, faith rejects worldly prestige. And the last one was faith rejects worldly pleasures. A tato va ai le Filifiliga le tangata, pol I le olanga le tangata le ni o Mose. Tato te va ai mua ia, o le whaatuatua na talia I e mātua o Mose, le polo kalame a le atua na whaatino umalanga ioina I le whaatuatua. Ma vainga mumuli e lua, na tato va ai ai, o le whaatuatua foi, na te ena I e Mose lea, tō whinga ale na lorani, ma te ena I mea whaafiafia ale na lorani. Aia, whamaina whina ngalo o ia, pena filifili o ia, ina I angaleanga ina whaatasi o ia matamata o le atua. Ele ngai. So, whai mino tato mta pule ni tai au, I le upu whaamalosi o le ni tai au, ina ia bea oe, ma le tangata e whaia au whai uma, I le whaatuatua I le atua Mai manatu nai, mea uma ina tato talatala noa I le tai au le ni, po e talia e le polkalame e le atua I lo molanga O lau Filifiliga e mawhai ei, ona e te ena tō whina le lalulangi, pe e te ena I mea whaafia ale lalulangi. Ono le anga sala leo o tatou, o lo iai whaatasi ma le lalulangi Aia, I whaapea nei roa, o le tangata Kirisiano, e whaatinga ina oia,
ona ole tala le. Praise the Lord. Ia, tau ina whaamanua lea tue lo loto. Ia me se foi, ia le tatou mawhatanga le ni tai au, ia o tatou wanga i atu i le laulau o le whamantunga, i le ni tai au. Tatou tūlai whatasi mai, o whai wine tatou se talo, ia ona tatou tuinatu lea tamā mo le tatou whamantunga. Let us pray, and I'll pray for us today, in Jesus' name. Whawhai lava no mātua tua le ni tai au, ina ua whaapea ona whai wina lau upu sa mātou whānumoro mai. I au mātou wāwa ai le Filifiliga le tangata le nei o Mose. Mātou te wa ai le ni tai au ni vai ngai tolu. I le mātou lava o langa. Au mātou savalia le nei o langa. I nei a mātou talia lo fina ngalo lo porkalame. I nei a mātou te ena mea uma lava o le nei lalolangi mea le angasala, mea whaafia tō whinga o mātou atua. Ape ese ai mātou mai lo fina ngalo. Aia mātou tuli matai pēr lo fina ngalo. Ta mawha man hole wha ngalo mai fōi mātou. Aia mātou I loa pēr o na wha fōi le vi ina I atu oi. Mea uma mātou te whaia. Le nei fōi taimi mātou wa I atu I le taimi o le whamantunga. E vea pēr ma whamanianga I atu I mātou te mana tua I le mamiwolo walo. Yesu Keriso. E ala tua ina mātou te talo le nei tai au. So for Yesu. And we all say, Amen. And in praise. Ia tātou lalo mai lalo. After.